Dragi studenti. Dragi studenti, deco naša. Dragi studenti i srednjoškolci. Dragi studenti. Dragi studenti. Dragi studenti. Dragi studenti. Hvala vam što nam vraćate nadu i dostojanstvo. Vi ste stvarno posebna generacija, prva koja je uspela da stvari uzme u svoje ruke i ja vam se u tom pogledu divim. Divim se vašoj posvećenosti i odlučnosti da se suprotstavite nepravdi i bezakonju, kako biste stvorili bolju budućnost za sve građane Srbije. Čuvajte se hulja ili hulje koja nitkovski radi, idite baš tamo gde ste krenuli. Ja vam se klanjam do poda, zbog vaše snage, zbog vaše pameti, zbog toga što ste složni i odlučni u svojim pravednim zahtevima. Pokažite im da ste istrajni. Očekuju da se uplašite. Pokažite šta je hrabrost. Želim da dam punu podršku studentima koji su danas u blokadama, jer blokade to je najveći čin patriotizma koji može da se u ovom trenutku pokaže. Hvala vam na veri i nadi da uz vas zaista postoji bolje sutra. Hvala vam što svojim delovanjem tokom prošlih nedelja stremite da ovu zemlju vratite u civilizaciju. Vi ste jednoj zemlji koja se decenijama vrti u krug svog beznađa i sva vrata koje otvori su vrata prošlosti, napokon otvorili vrata na kojima piše